ariko rero nimba uguriye umuntu tugomba kugurira umuntu ngo mutandukane asigare ababaye ahavuga ati uyu muntu ni umujura, nahuye n'umujura aranibye. Ibyo ntibigomba kuba. Rero nuzoza uja ku isoko ugiye guhaha uzuhahira umuntu neza Imana nkeretse uwavuga nyine ngo nawe nta faranga ufite, ariko ntiwe ufite ifaranga ngo nurangiza wumve ko gusa ifoko wewe ari wewe wunguka kuri cya kintu, kandi uhawe ubona umuntu uhawe ugurira timunganye ubuzima. Hari umukozi w'Imana singiye kumuvuga izina ndamukunda cyane, nigeze kumva hayabwiriza aravuga ngo mu ijuru hazobumbugwa ibitabo byinshi, ngo harimo ngo n'ibyo abagore batetse ubwanza. Ibyo tuzosamba ibyo tuzobazwa ni byinshi. Uzi ko abantu baza bateka ubwanza reka nabo tugatibutseho tikari gafite kuza ari ubugizi bwa nabi, atari uko babuze ibiryo ukagaburira abantu ibiryo badahaga kandi bihari. Ufite tuvuge stoke yawe irimo kila kitu, warangiza ukagaburira abantu ukamuteka bikeya, ugateka bikabantu bakajya tibahaga umutima muke. Uwo mukozi w'Imana aho ari ndamushuhuje ndamwemera, ni umugabo w'Imana. Ati igitabo aravuga ngo igitabo cy'abatetse ubwanza kizobumbugwa mu ijuru. Nuhuruka mu ijuru baza n'igitabo bavuze ati bazabumbura byinshi. Madame niki cyazaga gituma urumva n'ibyo abacuruzi bizobumbuka nabo bizobamwo nabo babagurira. Madame umunsi umwe wagiye kugura uhenda umuntu runaka. Guys, amakuru mufite mumeze neza, murakomeye, turabaramukije aho muherereye ku migabane y'isi, abadukurikirana, inshuti zacu, abakunzi bacu, tubifuriza n'ibihe byiza, mubona Imana mu buzima bwanyu, n'abataramenya Imana bayimenye, abayimenye bakomerezeho. Hanyuma uyu munsi turagarutse dufite wa mutumirwa wacu uhatora buri gihe duhorana. Uyu munsi twaje kuvuga ibintu biranga umukristu cyangwa se priorite y'umukristu mu buzima bwiwe, mbese ibintu bigenderewe cyangwa se ibintu bibanza ku mukristu. Rero karibu cyane. Murakoze. Turagusuhuje cyane. Natwe turabaramukije. Mumerewe neza? Turashima Imana. Karibu uramutse abanyetorero. Yabaye itorero uyu munsi. Yabaye itorero. Nibyo tusuhuje abantu bose bazakurikirana iki kiganiro. Ari abasanzwe bakurikirana iyi channel yanyu ya Espece Ba Official. Turabaramukije kandi turabifuriza amahoro y'Imana. Yego. Kuba mu babo no mu byabo bakomeze babona Imana kandi bakomeze bawushigikire bateze imbere. Ngahe batubwirire. Ibyo nabyo ntacyo bitwaye, ni ibintu byoroshe cyane, nabyo babikore. Abatari abona babikore, barebe, basharinge, usangiza abandi, ndetse bakoreho na comments, inama nziza bashobora kubagira mu bijanye n'uyu murimo mukora. Ego. Rero turabaramukije cyane. Amahoro y'Imana akomeza abandi nabo. Urakoze cyane. Reka mbere ya byose tubanze dusenge, tugiye mu ijambo ry'Imana. Buriya isengesho niryo rizariherekeza ibintu byose. Karibu cyane bashe gusenga. Imana tuje imbere y'amaso yawe, turashima kuko wongeye kutugirira neza kandi tukaba twabonye iki gitondo cy'umugisha, gitondo kandi twisanze twabyutse duhumeka umwuka w'abazima. Ubwo n'ubuntu bwawe. Muri mza aravuga ngo iyo turyamye dusinziriye cyangwa iyo tugenda mu mihanda, aravuga ngo turindwa n'imbabazi zawe. Imbabazi zawe nizo zituma tudashiraho, kuko umwanditsi yavuze ngo ko nta kindi kiza n'umujura ungeretse kwiba, kwica no kurimbura, ariko we ngo waraje kugira ngo intama zawe zironke ubugingo kandi ziburonke busaze, la vie en abondance. Rero uzuwe mu byacu, ibyacu byose bibe en abondance. Urakoze kugiye kubana natwe muri iki kiganiro, tumurikire, tubintekerezo nzima, kandi ibyo tuza kuganira aha
biza impacting positivement imitima y'abera bazadukurikirana. Urakoze, cyubahiro ni icawe, komera no kwawe iteka ryose. Amen. amen. Urakoze cyane kubwira isengesho usenze. Isengesho buriya ni ubuzima bw'umukristo. Ijambo ry'Imana riza ritubwira ngo dusenge ubudasiba, dusenge umwanya wose. Rero urakoze cyane. Hanyuma uyu munsi turaje kugira ngo utubwire priorite z'umukristo, ibyo umukristo agomba gushira imbere, ibigomba kubanza ku mukristo. Karibu. Murakoze cyane ku ikaze muduhaye. Yego. Nubwo wenda tumenyereye kuganira kuri iyi channel, ariko uko mugenda muduha ikaze ni byiza, kuko umuntu iyo atakwiyegereje nawe wavuga ngo uri umusangwa, ariko ukinjira mu rugo rwe ukabona ntaguhaye karibu, kujya basa nkaho amaze kukurambirwa, washaka ukamuvaho. Rero ukigendera hakiri kare. Rero ikaze ryanyu turarishimye, kandi ibyo biba bitwereka ko mugishaka ko twakomeza gukorana ibiganiro cyane. Rero turabibashimiye. Ikindi rero muravuze ngo tuvuge kuri priorite z'umukristo. Turareka wenda le priorite z'ubuzima busanzwe, wenda tuvuge ngo igikenewe niki. Tugiye muri ubu buzima ubu bwa minsi yose, ibikenewe wenda ikintu cya mbere twavuga ngo umuntu akeneye ni ugufungura, ni ukunywa, by'ubuzima busanzwe, ni ukwambara, ni ukuronka sekirite, ni ukwisanga uri mu muryango ugukunda nawe ukunze. Izo ni priorite tuba tuvuga muri ubu buzima busanzwe, tutaraja noneho ku mukristo. Ariko noneho bakeneye ko tubiroza mu ijambo ry'Imana. Imibiri yacu twavuze ko ikeneye gufungura, ikeneye kunywa, ikeneye kwambara, ikeneye kuvugwa, ikeneye kwiga. Abana dukeneye ko biga amashuri, dukeneye ko abantu bisanga muri sosiyete bakunze, imiryango nayo ibakunze, ibitaho. Noneho n'ikindi bwo bundi bwa burenganzira, kuba umuntu afite agaciro, kumva ko afite uburenganzira bwo kubaho, tekano n'ibindi. Ariko noneho ibyo zoba ibindi, ariko reka tuvuge ku by'umukristo. Priorite reka tuvuge zine. Wenda tube turekeye n'izo. Mu buzima bw'umukristo, ikintu cya mbere, priorite ikiza ku mwanya wa mbere ni Imana. Umukristo akeneye Imana. Umukristo mu mategeko 10, amategeko 2 akomeye ni naya yandi yose aza ashamikiyeho. Icya mbere ni ukuvuga ngo ukundishe Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose, ubwenge bwawe bwose, imbaraga zawe zose, ubutunzi bwawe bwose. Ni ukuvuga ngo ikintu kiza ku mwanya wa mbere ni Imana. Gukunda Imana. Imana niyo igomba kuba ari iya mbere mu buzima. Kandi n'abatarayimenya nabo Imana ibagirira ubuntu, kuko gukizwa ni ubuntu. Imana ibagirira ubuntu bwo kugira ngo bazayimenye. Twokena ibindi bintu birimo amafaranga, birimo wenda kutabona ibyo dushaka muri ubu buzima. Udashobora kuba adafite umwana, umuntu ashobora kuba adafite amafaranga akeneye, ariko ibyo ni ibintu biza biba igihe kimwe ukabigeraho. Ingumba ziza zibura abana, ariko igihe kimwe bakaboneka. Amafaranga azabura, ariko ikindi gihe akaboneka. Ariko umuntu ikintu atagomba gukena no kubura ni Imana.
kandi rero iyo Imana yabaye priorite ni ukuvuga ngo umwanya duha Imana niwe natwe iduha. mbese ni ukuvuga ngo iyo duhaye umwanya muremure Imana Ego nayo igira umwanya muremure ni ukuvuga yita ku iki? zacu. Imana nimba mu buzima ari iba imbere hajya wayishize nayo niho izi gushira. Yego. Mu buzima bw'umukristo nimba ica aza yumva ku mwanya wa mbere, Ari mbere y'umuryango, mbere y'umugabo, mbere y'umudamu, mbere y'umwana, mbere y'ababyeyi, mbere y'ifaranga, mbere y'ibindi byose, nimba Imana warayishize imbere nawe izagushira imbere. Yego. Nimba warayishize inyuma rero uzi ukora ibindi byose ukaza kuyitekereza Imana ukayitekereza nyuma uhawe uja gusinzira ibitotsi byaje, nayo niyo izogushira. izagushira mu bitotsi. Ni ukuvuga iki? Ubundi ikibazo aho kiri, tuza dukenera ngo dusarure aho tutahinze, dukenera gusarura aho dukenera gusarura aho tutahinze, dukeneye umusaruro dukeneye ntacyo twakoze duhabwe. ni ukuvuga iki? Ubundi umucuruzi, reka dufate nk'umucuruzi, umucuruzi hari igishoro azaba afite kapitali, cya gishoro ciwe ijya investisema aba yakoze nibyo biza bimuha umusaruro. Washoye byinshi uzoronka byinshi, uzoronka umusaruro ukwiye, inyungu ni nyinshi. Washoye bike urabona umusaruro nawo ni muke. Rero igitangaje ni uko twumva ko Imana igihe kimwe tuyibuka ari uko twisanze mu bibazo bijya by'ingutu, tukumva ko imbaraga zacu ntazihari, none icyo gihe akaba aribwo twumva ko twokenera Imana. Ariko igihe tukiguwe neza kandi ariyo yabikoze, Bibiliya iravuga ngo, umurimbyi yaravuze ngo ibyo ntunze nanje ubwanje ni iby'uwo mucunguzi. Ni ukuvuga ngo rero ikintu cya mbere, iyo twamenye ko Imana ariyo priorite, Imana tukayiha umwanya, Imana tukayiha mu gihe yaduhaye muri 24 amasaha 28 ari wo munsi, mu cyumweru, kurumva ukwezi, umwaka, cyangwa nidushaka duhere ku isaha, umunsi, icyumweru, umwaka, ku bihe bimeze gutyo. Icyo gihe iyo Imana twayihaye umwanya wacu, iyo Imana twayihaye imiryango yacu, iyo ubutunzi bwacu twabushize mu Mana, ibintu byacu bizo bigenda neza. Ariko ikibazo rero, dukeneye ngo Imana idusubize bitangana nuko twebwe tuyishaka. Kandi jevebe mu Baefeso 3:20 haravuga ngo nuko ibasha gukora cyane ibirenze ibyo dusaba n'ibyo dutekereza, kuko imbaraga zayo nyinshi ziri zidukoreramo. Imana ibyo zibikora, ariko nubwo ikora ibyo ngibyo, natwe tukwiriye kugira notre part de responsabilité. Ni twinvestise mu Mana kugira ngo turonke umusaruro. Umwanya wacu tuwushore mu Mana, ubutunzi bwacu bushore mu Mana, imiryango yacu tuyishire mu Mana, maze ngo turebe ukuntu ibintu byacu bizagenda neza. Umuntu ukabaho utazusenga ariko ugakerera ngo Imana igusubize bitangana nuko wewe usenga. Bibiliya iravuga ngo dusenge ubudasiba, dusenge iminsi yose, mu bibaho byose ntiyagira icyo twiganyira, ariko icyo twifuza kimenywe na Data. Tugisabiye twinginze harimo no gushima. Ariko uwo mwanya ntawo dufite, ntitwawuhaye Imana, ariko tukumva ko buri gihe twe twohabwa Imana, twebwe twohabwa, twe nta ruhare rwacu, twahaye Imana, nta mwanya wahaye Imana. Imana ntuzi uyitekereza, abenshi bayitekereza ko ari ikiba, ajya namatakira ngo ubundi ubuzima bwacu ntabwo tugomba gusenga kubera ibibazo, nidusenge kubw'urukundo dukunda Imana, tudasengeshwa n'ibibazo. Usenga umerewe neza, urabyumva? Usenga umerewe nabi. Apana kuba, ni ukuvuga iki?
buriya iyo dusenga imana kubera ibibazo izobidutinza mwubwira ngo tuza dusenga imana icyo ishaka nuko tuyisenga. nuko tuyisenga. Nibonaga uzisenga ariko wagize ibibazo. Izoguma ibiza. Izoguteza ibibazo kugira ngo usugume uyisenge. Ariko tugomba gusenga bishaka kuvuga ngo dusenge tumerewe neza, turi mu bibazo, turi mu mahoro, mu bisubizo. Kuko nidusenga imana turi mu bisubizo izakomeza idushire muri cyane rwose. Tugomba gushaka imana kubera ko twagwajije abantu. Tugomba gushaka imana kubera ko twagwajije abadamu. Tugomba gushaka imana kubera ko imirimo yabuze. Tugomba gushaka imana kubera ko abagabo bagwaye. Ariko nidushaka imana kuko niyo priority, ku mwanya wa mbere, itegeko rya mbere niryo gukunda imana. Imana nizi imbere. Yego imiryango tuyikunde, ndaza no kuyivuga ahangaha aho iziba imiryango, ariko ni ukuvuga ngo imana nizi imbere mu byacu, n'ibyacu byose bizagenda neza. Ntabwo tugomba gusenga dusengeshejwe n'amarangamutima n'ibibazo, ariko nidusenge kuko ni ubuzima. Kubera ko ari ubuzima. Ni ubuzima bw'umukristo. Kubera ko ari na priority. Kuko ni priority. Gusenga nibwo buryo bwonyine tuganiramo n'Imana. Yego. Urugo rubaho umugabo n'umugore bataganira n'abana, urwo rugo nta ruhare. Ni gute tuvuga ko rero Imana ni data, umuntu yogira papa we batavugana? Udaha umwanya ngo umutegere. Imyanya yacu nyine twayishoye kuri ibi by'amacano, ni byiza jevebye, ariko wa mwanya rero no muri ibi by'amacano nituyakoreshe neza. Ubu ko turahavugira ubutumwa, icyo gihe ukwiyo ni dini, icyo ni ikigira 10 ubutanze cy'umwanya. Reka muri iyi cano mbwirize, reka hanyura indirimbo, reka hanyura amatemwanyaje, n'abandi batari hano bazabikurikirane bizabafasha. Ariko rero ntureke gutinda mu bindi, kandi nabyo simvuze ngo tubivemo. Ntabwo tugomba kubivamo, nitubikore, ariko tumenye ngo Imana iza ku mwanya wa mbere. Imana iri imbere y'ababyeyi, kandi ababyeyi turabakunda nabo cyane. Iri imbere y'abadamu, iri imbere y'abana, ni byose muri byose. Umuntu ntagomba gukena Imana, wo kwemerwa akena ifaranga, ikindi gihe ziza, ariko ntawe ukwiriye gukena Imana. Yego. Priority ya kabiri ni imiryango. Umuryango uza ku mwanya wa kabiri. Priority y'umukristo ya kabiri ni umuryango. Kurumva? Hariho bamwe uzamusanga ngo bihebeye Imana, nyine ugasanga ibyo mu muryango nta kibibazwa, nta umwanya umuryango. Mbese uriya muntu we nyine bitebyiwe. Ofete ibintu ni uko utamenya nyine urutonde uko bitondetse. Ikibazo abantu ntibazi kwevariwa les priorités. Bimwe ni ukubura amakuru. Tuvuze ko priorité ya mbere y'umukristo ni Imana, ariko iya kabiri ni umuryango. Wibuke ko itegeko rya kabiri nivuga ngo ukunde mugenzi wawe kuko wikunda. Ayo niyo mategeko abiri akomeye. Ni Imana, ni mugenzi wawe. Ariko kandi morale yaravuga ngo wubahe so na nyoko kugira ngo iminsi yawe ibe myinshi. Ababyeyi buriya umugisha uva ku Mana, ariko izi wunyuza ni mu babyeyi. Umubyeyi yakwatuyeho ikintu cyiza cyangwa kibi, kiza kibi, nubona umubyeyi buriya yahawe ububasha buriya ni ukuvuga iki? Imana niwe se w'imigisha. Kurumva? Wa muri ibyo yavuze ngo yafashe imigisha yose ibumbira muri Yesu iramuduha. Ni ukuvuga ngo indi migisha tuvuye ku Mana iri mu babyeyi. Ababyeyi bacu nibo bafite umugisha kuri twebwe, ni nabo kandi bafite n'umuvumo. Ese reka mbaze tukiri aho ngaho, umubyeyi tuvuge umubyeyi udakijijwe nawe afite wa mugisha, afite gutegeka cyangwa se kwaturaho umwana umugisha ukamubaho? Buriya navuze ngo ababyeyi
si mupaka ngo ukijijwe wo nakarusho, ariko n'udakijijwe icyo yatura umutima wiwe yukwatuyeho ikintu ciza hari Imana izi bishitse pe importe ko akijijwe cyangwa adakijijwe kuko umuvumo kurabyumva ushobora kuva no ku muntu wababaye ariko kandi wizeye Imana kurabyumva yatura ikintu kikakubaho ijambo wibuke Yakobo ahaye asaza agiye kuraga abana be abahamagaye bose abana be uko ari 12 yatangiriye kuri Rubeni niwe mfura yiwe kurumva aravuga ngo Rubeni ni wewe mfura yanje ni wewe gushobora kubyara kwanje kwahereyeho urabyumva ariko aravuga ngo uri injyamo yanje wahumanije injyamo yanje kubw'ibyo tuzahama hamwe uzaba nk'amazi y'igishanga uzirinde ko umubyeyi yakwaturaho ikintu kibi kandi gituma kwaturaho ikintu kibi nuko wowe umubabaje tutarita ngo arakijijwe cyangwa ntakijijwe ariko icyo avuga ubundi hari icyo bita power of speech ni ukuvuga ngo imbaraga z'ijambo ijambo ururimi kubw'ururimi barazavuga ngo duhabwa umugisha kubw'ururimi duhabwa umuvumo kora neza rero rinda neza ururimi rwawe ururiya rurimi rero umubyeyi nakwaturaho ijambo ryiza uzoritegereze rizoba kugeza ubona iyo ukoreye umubyeyi ikintu cyiza akagira icyo agusabiye akagira icyo akuvugaho kiza kiba hari imbaraga ururimi rurarema icyo ruvuga icyo rwatura habe natwe ubwacu nubwo tugomba kwirinda ni ukwirinda kwiyaturaho ikintu kibi tugomba kuza twatura neza mu buzima bwacu ibyo tuza tuvuga tuba tuhaye tubirema nimba watura neza ku buzima bwawe kurabyumva hari abakirisitu bahari bazi Imana ariko batura nabi bakatura gutsinda kandi icyo gihe baratsindwa ko nibyo batura nicyo bahaye barema iyo tuvuga imbaraga z'ijambo niyo ngubwiye ngo rero uretse n'ababyeyi natwe ubwacu tugomba kwiyaturira ibintu byiza tukavuga intsinzi ntituvuge gutsindwa tukabona kuko turi abanyembaraga dushoboye ureke nkubwire bumwe sinacyo Bibiliya iravuga ngo ntihagire uwirata ariko uwirata niyirate Kristo ntabwo nshigikiye ikintu cyo kwirata ariko aho kuganya ugomba kwirata Imana ntiba mu maganya Imana iba mu mashimwe habe n'umupagani ushima watura neza aronka umugisha kurenza umukristu watura nabi noneho kwirata ko ndagira ngo bitandukanye no gushima hariho umuntu wirata wivuga ibigwi wishira hejuru cyangwa waruvuze gushima cyangwa kwirata tegera hano nari mvuze ndacari ku mbaraga z'ijambo the power of speech abongereza bavuga ngo what we say is what we get ibyo tuvuga nibyo twakira nibyo tubona nibyo tugeraho nari mvuze ngo ibi bintu byo kwishima nimba ariko kwihaya anterume wenda yumvikane kinyamurenge Bibiliya iravuga ngo ntiyagira uwirata kuko si byiza genda wiyemera wivuga ibigwi ariko ngo uwirata yirate Kristo ariko ngiye mu buzima nshatse kukubwira kutatura ikintu kibi kutavuga ikintu kibi aho kuganya ngo uzugenda uganya jewe ibingibi hari n'abantu bagira amaganya kandi bakaganya nyine gusa bikaba ni ikintu cyababaye muri bo mind iri setinze gutyo muri mindset yabo bakaganya n'igihe kitari cyo kitari cyo kuganya bafite ifaranga ariko baraganya
baraganya bavuga ko ari abakene ha bavuga ko ari kandi abakene bafite ifaranga. kandi bafite ifaranga bajya ubukene buzobokama buzobakurikira. niyo nkubwiye ngo aho kuza ugenda uganya ngo njewe ihaye, vuga ko ibintu bimeze neza, positive ibintu, reka kugira icyo bita atura ibintu byiza. twebwe abapsikologe hari ibyo tuba twita ngo ni amatandanse pesimisme n'ayandi ngo ni pessimiste. donc kuba uri optimiste no kuba uri pessimiste ni ukuvuga ngo hari abantu bagira ini vision negative ku bintu byose, ikintu cyose iwe akakibona ko ari kidashoboka. abo ni abanegativiste, abo bariho. n'ibyiza afite oya iwe gusa tandanse yiwe ni ukuvuga ibibi ni ukwatura gutsindwa, abo babaho. ariko bakaba abandi baba optimiste, n'iyo ibintu ari bibi baza bavuga ko ari byiza. niyo bambwiye ngo aho kugenda uganya tubanze tureke n'ibyo gushima. wowe kwirata ukavuga ngo meze neza, nza nambara neza, ndi mwiza, ngira abana beza, abana bagira ubwenge, bijya bifite umusaruro utubaho utugeraho kuko nibyo twatura. rero imiryango yacu iza ku mwanya wa kabiri. ntidukunda ababyeyi, ntitwubaha ababyeyi, ntidukunda imiryango yacu, dukunda abavandimwe, dukunda abantu bose. urukundo bazavuga ngo la charité bien ordonnée commence par soi-même. wikunde we ku giti cyawe. ega ntushobora gukunda utikunda. none se bari abantu tuvuga ngo barikunda ntibakunda abandi, ariko barikunda ntibakunda abandi. kariya kantu ka egoisme ko kuba umuntu adakenera kujya nawe n'urukundo aba afite ofete nawe kuriya ntugire ngo arikunda en totalite. buriya umuntu afite umutima w'urukundo, afite urukundo muri we, wewe ubwawe wibwira kwigirira byiza. amafaranga ufite Imana yaguhaye agomba gutuma uba mu buzima bwiza, ukambara neza, ugafungura neza, ukigisha abana ku mashuri meza, ukubaka amazu, nimba ufite amafaranga ukagira imodoka, ukaba mu buzima bwiza. icyo gihe iyo umeze gutyo n'abandi rwa rukundo rwawe ruza rubageraho. urabyumva? urukundo nga nkubwire, nimba Imana yaguhaye ifaranga ukiyitaho, kuri iyo uguze imyenda hari abantu baba rwa rukundo kujya muri wewe, hari abandi ruba rutejeje imbere. hari umucuruzi ucuruza imyenda, wa rukundo rwawe rugeze no ku mucuruzi. wa mucuruzi nimba umuguriye ibintu, udandaza ufite kantine alimentaire, nimba umuguriye ibintu, wewe wikunze urikunda, kurigirira neza. tureke uko kwikunda nshatse kuvuga si kuriya kwa egoisme. kandi nyine umuegoiste kujya nawe ntaba yikunda 100%. iyo rero ubikoze uzorebe umuntu bene uyu ufite uwo mutima wakiriye. hari n'ibintu uzureba kenshi mwaje toujours vi ibintu bimeze nk'uko uri ufite amafaranga ugiye kugura ikintu, tugakenere ko mu kugura wohenda wa wundi ugiye kugura. ufite amafaranga ubonye umuntu ugiye kugura umwenda cyangwa n'ikindi kintu, uha uja kugurira kurabona ko wewe ni wewe ufite ubushobozi kurenza we. ukwiriye kumugurira neza agakuramo inyungu kubera wewe. tuba abantu bo guprofita abandi. Reka naje mvuge kuri ako kantu uvuze. uriya abacuruzi iyo uvuze ngo uramugurira neza, uwo usanga ari wowe waguhenze. kuko umucuruzi nimba ikintu kigura tuvuge 10,000 aza gishira muri 50. ni ukuvuga ngo wowe uzotangaga ya 50 kandi cya kintu wari kukigura 10,000 kandi wenda yarakiranguye 5,000. wowe uje kukigura 50 yarakiranguye 5. ntegera hano abacuruzi buriya ntegera hano twumvikane kuri iki kintu. hari umugabo umwe yigeze kuvuga kandi yaratunze, nza mvuga ibyo numvishije nabonye nabaye. aravuga ngo mu buzima bwiwe
ngo bamuhenze rimwe ni nkaho yagurishije ikintu abona bamuciyemo, ariko ikindi gihe cyose iwe ngo yaza agacamwa abandi. yari umucuruzi oya ntiyari n'umucuruzi, ni ibintu byiwe yari afite nimba ari inka n'ibindi yari atunze byinshi aho. Kurumva nyine ko aravuga ngo iwe mu buzima bwiwe kuva abayeho ngo bamuciyemo rimwe, kubera ko ushaka ko wewe ari we ucamwa abandi. Erega nimba Imana yaraguhaye uburyo, ugomba kugurira umuntu wamugurira akavuga ati yego uyu muntu anguriye neza mbonyemo inyungu, akagusabira umugisha. Ariko hari abantu bamwe baza bagurira abandi batandukana, akakoherezaho ijambo riri nk'umuvumo, ariko uyu muntu aranibye kubera ko agowe. Ega hari n'igihe umuntu aje kugurisha ikintu kimwe ataranashaka no kugurisha kubera ikibazo yagize. Ufite umutima w'urukundo umukaba cyangwa wanamuguruka ukamugurira neza, ariko ntituba abantu bo kumva nimba Imana yaraguhaye uburyo. Imana nimba yarakugize igiti kijya cy'inganzamarumbu, ugomba kugamisha abandi. Nta muntu ugomba guhura n'izuba cyangwa guhura n'imvura cyangwa guhura n'umuyaga ufite icyo wokora. Icyari Imana mu byo yagiye muri twebwe tugomba kuba dufite umutima w'impuhwe. Undi ngo wari muri Kristo Yesu. Wari muri Kristo Yesu, tukita ku bantu, wanagurira n'umuntu, umuntu akagukunda, uzorebe umukiriya uzugurira neza. Imbuto kwa muzi muhango ngizi kandi navyo tugomba kubikora. Ni umugisha tuba tuhaye tubiba, ni ukunyanyagiza imbuto. Ariko rero nimba uguriye umuntu, tugomba kugurira umuntu ngo mutandukana asigare ababaye ahavuga ati uyu muntu ni umujura, nahuye n'umujura aranibye. Ibyo ntibigomba kuba. Rero nuzoza uja ku isoko ugiye guhaha, uzuhahira umuntu neza. Imana nkeretse uvuga nyine ngo nawe nta faranga ufite, ariko ntiwe ufite ifaranga ngo nurangiza wumve ko gusa ifoko wewe ari wewe wunguka kuri cya kintu. Kandi uhaye ubona umuntu uhaye ugurira timunganye ubuzima. Hari umukozi w'Imana singiye kumuvuga izina, ndamukunda cyane. Nigeze kumva ahaye abwiriza aravuga ngo mu ijuru hazobumbugwa ibitabo byinshi, ngo harimo ngo n'ibyo abagore batetse ubwanza. Ibyo tuzosamba, ibyo tuzobazwa ni byinshi. Uzi ko abantu baza bateka ubwanza, reka nabo tugatibutseho tikari gafite kuza. Ari ubugizi bwa nabi, atari uko babuze ibiryo ukagaburira abantu ibiryo badahaga kandi bihari. Ufite tuvuge stoke yawe irimo kila kitu, warangiza ukagaburira abantu ukamuteka bikeya, ugateka abantu bakajya tibahaga. Umutima muke uwo mukozi w'Imana aho ari ndamushuhuje, ndamwemera, ni umugabo w'Imana. Ati igitabo aravuga ngo igitabo cy'abatetse ubwanza kizobumbugwa mu ijuru. Nuhuruka mu ijuru baza n'igitabo bavuze ati bazabumbura byinshi. Madame niki cyazaga gituma urumva n'ibyo abacuruzi bizobumbuka, nabo bizobamwo nabo babagurira. Madame umunsi umwe wagiye kugura uhenda umuntu runaka, uramuprofita. Ibyo navyo tuzobibazwa. None nimba ibyo abatetse ubwanza bizobazwa kubera iki ibyo ngibyo batazobibaza? Uzi kuba ufite stoke, ikintu cyose kiri mu nzu, warangiza ugateka ubwanza ukagaburira abantu tibahaga. Bamara kudahaga bakajana inzara kandi bazi ko mu rugo ibiryo bitari birimo. Mureke guteka ubwanza, kandi ubwanza cyane nyine buzabukunda gukora nk'abakina mama. Zamuteka nibo baba mu gikoni, nibo bazasiva muzamuteka ibiryo abantu bajye bahage. Ibiryo n'ibyinda inda nayo ni ibiryo. Ibyo byose nashatse kubwira ngo ofete Imana ikugize igiti ugamisha abandi. Urakoze cyane. Reka tuje kuri priorite ya gatatu. Priorite ya gatatu ni akazi n'imirimo n'ibikorwa. Umukristo agomba kuba afite akunda Imana, akunda umuryango, umudamu we, abana biwe, ababyeyi be, abavandimwe, ageze ku baturanyi le proche. Pawulo yaravuze ni mu Baroma, aravuga ngo nta wundi mwenda tugomba kuba dufite, cyakagira aho tugirira imyenda. Umwenda umwe tugomba kuba dufite ni urukundo.
ngiryo ideni umukristo agomba kuzagendana, Mm. apana urwango n'ibindi ziriya mbuto za kamere. Umukristo agomba kugendana Umwenda w'urukundo. umwenda w'urukundo. Dette, la dette que nous devons avoir, c'est l'amour que nous devons aux autres. Ni urukundo dufitiye abandi bantu. Cya gatatu ni ugukora akazi. Umukristo agomba kuba afite. Ni ugukora. Pawulo yaravuze ngo celui qui ne cultive pas, qui ne mange pas. Mu ivugabutumwa ngo yari yarize. Pawulo ni umugabo w'Imana, ndamukunda cyane nawe. Hari umugabo umwe wigeze kuvuga iwacu ari kubwiriza, aravuga ngo ati iyo Pawulo yaraje nko muri iki gihe ngo twomugaba inyana z'imisengo. Pawulo rero ni umuntu ngo yari yaranze ko yoza abera abantu n'igikwazo. Yazaga aja mu ivugabutumwa, yari yarize ngo gusona amahembe, kandi Pawulo ni umugabo wari warize. Iyo wumva iyo agiye kwivuga aho yari kuvuga ngo ntihagira abirata. Pawulo ngo yari umuyuda ukomoka mwa Binyamini, la famille de Benjamin. Aravuga ngo yize amategeko, yari umujirisite, ngo kandi ayigira mu maguru y'umugabo ukomeye witwaga Mariyeri, ngo yakebwe umunsi w'isabato. Uwo ni Pawulo. Ariko ibyo ngibyo ngo kubw'urukundo rwa Kristo ngo aza kubona ko yabihinduye igihombo, ari igihombo kubera urukundo akunda Kristo. Ariko mu ivugabutumwa agiye, Pawulo ngo yazaga abuha amahembe kugira ngo aje mu ivugabutumwa, tashikagora abantu ngo nimumpa amatike. Niba yaguha tugomba abatubibyemwo iby'umwuka, natwe tugomba kuba bibamwo iby'umubiri. Ni byiza ko tuja mu ivugabutumwa ariko tukagenda twikwijije. Wishurira itike ufite n'izo gutahana. Abafite ubushobozi bipangire ku mahoteli. Abakristo babandi nabo bakwakiriye, kurabyumva, wababibye mu iby'umwuka nabo baguha ifaranga, ariko ntizibe polemique. Baziguhe kubera ko wazisabye, baziguhe kubera ko bafashijwe. Wewe uronke abakristo bakozwe baravuze ati yewe uyu mukozi w'Imana reka tugire icyo dukoze, icyo bagikora. Ariko atari ukuvuga ngo waje udafite amatike yo kukuzana no kukugarura. Mbere yo kugenda mu ivugabutumwa nitwegeranye daboro uburyo bwacu nidukore. Imana yaduhaye ubwenge, ubwo bwenge rero buradufasha dukorera imiryango, nidukore no kugira ngo ivugabutumwa ryacu tukaje mu ivugabutumwa umuntu yego kurabwiriza neza abantu bagafashwa. Ariko kubera kurusha ifaranga avuga ati biriya ni ibintu by'abantu badafite icyo bimariye. Dukwiriye kuba dufite amafaranga. Abapagani bagomba kuturusha amafaranga, kandi nubwo tutoyangana amafaranga ntiyongana, nta na menshi abaho. Umu economist umwe yaravuze nta faranga nyinshi zibaho, ifaranga nyinshi nizo umuntu aguze, kandi ntawe utazibuze. Ushobora kuba ufite, tuvuge ufite umuriyoni, yego, ariko ufite ubukene bw'ibihumbi 100. nibyo byinshi. Bya bihumbi 100 nibyo byinshi kuri wa miliyoni ubitse. Umuriyoni ufite si mwinshi, ariko 100 ubuze nibyo byinshi. Nta ifaranga ntiyagire n'umuntu uzoza ukanga undi ngo agira ifaranga nyinshi. Muri zijya afite hari izabura, kandi zijya bura nizo nyinshi kuzafite. Urabyumva rero, nari mvuze ngo nti turi sanse kuzinganya. Na Pawulo yari kuvuga ngo yize kunyugwa igihe ngo ca abondance, igihe yari afite ibintu yaranyugwa, n'igihe kandi cyo kuba ntabyo afite akanyugwa. Ariko Pawulo yazaga yigisha abantu akavuga ngo ubwanje nize kuboha amahembe kugira ngo ninja mu ivugabutumwa tazobera abantu igikwazo ngo nibatanga ifaranga zo kungaburira, nibatanga ifaranga zo kunishurira amatike n'ibindi. Si abantu dukore twinvestise mu bakozi b'Imana, tagisa kacu. Ariko natwe abakozi b'Imana nitureke kumva ko gusa tudepanda n'abandi bantu. Tuje mu ivugabutumwa twishurira amatike, niba ngombwa twishurira amahoteli, no kugaruka tugaruke, bayaduheze ni sawa. Nimba ntayabonetse ni sawa,
ibyo ntibize gutera trafike cyangwa ambuteyaje muri rya vugabutumwa ryacu. Tuze twikwije dufite amatika dutwara nazadusubizayo. Gukora rero ni ingenzi, tugomba gukora. Umuntu wese agomba gukora. Umuntu ufite amaboko utari ikimuga, habe n'ibimuga bifite ibyo bakora nabo. Hari ibimuga byinshi bicuruza kandi bifite amafaranga. Rero nitureke kumva ko nimba tuhaye dusenga tubitandukanye no gukora. Zose bigomba kujana. Byose bigomba kujana. Hari n'umuririmbyi w'umutanzania numvishije aririmba ngo abantu nyene kira gipande bari bavuze ngo Bibiliya iravuga ngo udakora ntakarye. Hari bamwe baja mu by'amasengesho bakabitindamwo cyane, mbese ukaba mu masengesho uvuga ngo Imana ngo irironkera, ngo Imana ngo izazigo. Ararimba aravuga ati se Imana izazikura mu ijuru zigutibukire? Ti faranga zirashakishwa, senga ariko usoho kuje gushaka ibyo gukora. Muri ico gihe Imana izohezagira ibikorwa cyangwa se imirimo y'intoki zawe. Niko bivuga. Wasenze, wanagiye no gushaka ifaranga cyangwa se wagiye gukora. Muri ico gihe Imana izareba uko witanze uje gushaka ifaranga, ibiguhezagira. Ibyo ni ibintu by'ingenzi dukwiriye gukora. Dukwiriye gukora. Buriya nitudakora ubutunzi bw'isi kuba amaze kugira amafaranga. Dufate uyu mukire wa mbere Elon Musk, ni umunyamerika, ari naturalize amerike, ariko il est d'origine sud-africaine. Uriya niwe ufite amafaranga ya mbere menshi ku isi, ariko hari n'abandi benshi. Ni umugabo wumva uhangana na Trump ku mpamvu z'ibyo azi ubutunzi bwiwe. Amerika ni première puissance mondiale, ariko aragerageza guhangana na perezida wa kiriya gihugu cy'igihangange. Kubera iki? Kubera amafaranga. Amafaranga rero abapagani ntibagomba kuyaturusha, kuko nibayaturusha tuzisanga mu bibazo byo kuba badukoresha ibyo bashaka. Tuhabona ibihugu bikomeye byinshi bimaze kwemera gushakana k'umugabo n'umugore, kandi rero amafaranga niyo hatuma abantu bahemuka. Ngoga ndaje mpagere. Bari abantu ubu ni ukuvuga ngo imfashanyo batanga c'est moyennant la condition. Mukeneye ko tubafasha, mukeneye aide yacu, turayibaha, ariko a condition mwemere homosexualité. Ibyo ni ibihugu bahaye bempoza gutyo. Ibyo ni ibihugu bahaye bayempoza gutyo. Wewe ku muntu wo hasi, igihugu nikimara kubyemera kubera ko nyine naco kidafite amafaranga, wewe mu Kristo uzobihakana gute? Nidukore, ntibagomba kuturusha gukora. Dukore, dushake ifaranga. Imana izihezagira, Imana izitanga umugisha imirimo y'intoke zacu. Apana nguraza izitiburaho ngo ibintu biratibuka. Nabyo izibikora mu ubwoko bw'Isiraheli hariya yamanuraga amani ibiryo bivuye mu ijuru, ariko abantu ntibagomba kudepanda na mani itibutse iva mu ijuru. Igihe cyo gutungwa na mani gikwiriye kuba cyararangiye. Kurumva ko dufite ubwenge Imana yaduhaye, twarize nidukore. Ibyo rero niyo narimvuze ngo ikintu cya gatatu, priorite ya gatatu ni ugukora. Nidukore kugira ngo imiryango yacu ibeho neza, nidukore kugira ngo ubwacu tubeho neza, kuko hari benshi bakora ibyaha kubera ubukene. Ubukene nabwo barahemuka kubera abantu ko barashukishwa amafaranga, ko barava mu bukristo abantu ko barata Imana bari bafite, bakumva ko hanze abapagani. Kandi ga byose ega isi y'umwijima nayo ifite ukuntu ikora, n'ayo mafaranga bakayaronka. Uhaye uyashaka rero iyo atayabonye, hari igihe avuga ati njewe w'umukristo nobura amafaranga nokena. Aho
ariko hanze abapagani bahe bayaronka. Ico gihe rero ni ugukangurira abakristo ko tugomba gukora. Yego. Tuzoronka amafaranga tutakoze. Tutakoze. Ega n'abariya bayaronka y'isi y'umwijima c'est moyen de condition. Nabo baba bakoze. Hari ibitambo bikomeye baza batamba bagatanga babo imiryango abantu bagafa cyangwa ibindi bintu bashobora gutanga bayipoteka nimba umuntu ashobora kuyipoteka urubyaro rwiwe nta mwana nzogira ariko mumpa amafaranga c'est moyen de condition. Twebwe yacu rero nta zindi condition bisaba gusa no gukora, guhaguruka abantu bagakora. Niduhaguruke nidukore, nitureke kurera amaboko, dukore kugira ngo tuzabeho neza. Nta muntu wakagombye kuba yahemugwa agatimana kubera ko umuntu amukangishije 100,000 cyangwa umuriyoni cyangwa ibihumbi bingahe. Ibyo biragatsindwa. Nidukore, nidukunde gukora. Imana irahari kugira ngo ihezagire imirimo y'intoke zacu, tubeho neza. Abapagani ntibaturusha ubuzima bwiza, natwe tugire bwiza kuko Imana yaduhaye ubwenge, tugomba gukora. Urabona ikibazo dufite abanyafrika, iyi colonization twahuye nayo, bari abakolonizatere bazi ikintu ca mbere bashatse les missionnaires bari bazanye givuga butumwa, ariko basanze dusenga ibigirwamana. Abantu bari bagisenga ibigirwamana, ngo barangize babigisha kwemera, ariko barababwira ngo ntibagomba gukunda iby'isi. Uzi ko intoro zigeze kubaho igihe kimwe wazicuruza uri umukristo bakamutenga mu ikanisa. Ibyo byabaye. Ibyo byarabaye. Umuntu bakamutenga kubera ko yacuruje intoro, amabuye y'agaciro, intoro n'ibindi, amadiyama n'ibiki, bakamutenga mu ikanisa, bakamutenga. Yabaye umunyabyaha. None se nk'icyo cyaha, icyaha ni intoro, icyaha ni igiki? Urabona bariya bazungu ikintu cya mbere, intoro bari bazi ko ari iz'agaciro. N'igituma ibihugu byacu bifite akaga gakomeye n'intambara zitabivamo, nuko bazi ko umunsi intambara zahagaze, ubundi buryo bwabo bwo kugira ngo bagume badukoreshe, batwexploite, batware ibyacu, bizoranga so twamenye ubwenge. Bigishaga abantu bakavuga ngo ni ibipande ibingibi bivuga ngo hahigwa abakene bo mu mitima gabakenye Imana, nimushaka Imana. Tibigeze batwigisha gukora. Iyo bari kubatubwira gusa ngo dushake Imana, bakubwire ngo gukena byo ni ibisanzwe, ariko uzoba ufite Imana, uzoba ufite ijuru. Twakira ako gakiza ko muri ubwo buryo. Umvaga niko kageza gatuma abantu batengwa iyo batangiye gukora. Noneho nuja gushaka intoro, premièrement nyine gucuruza intoro bifite ko byari byitwa ko nyine abagomba kuzicuruza, ubundi nanone no kuzicuruza nuko ugomba kuba ufitiye license, icyemezo, uruhusa, autorisation. Urumvaga bazaga bazicuruza nyine no muri leta, abazicuruza mu buryo bw'amagendo iyo bazigufatanye cyari kibazo. Ariko abantu icyo bagombaga kubwira abantu kwari kubabwira ngo ni mucuruzi intoro mu buryo bwemewe, muje muri leta musabishe ibipapuro mwimbishe, mutanga imisoro. Ariko si kanisa ryageza ritenga umuntu. Ryari ryabaye leta nyine, nkubwire ko ryari leta. Ariko ni bya bindi ibyo bashatse kutwereka ko gushaka iby'isi bidakenewe, tumenye Imana ariko tuba abakene. Si beza bariya abantu badukoreye ibintu bibi, bashaka ko tumenya Imana ariko dukomeza kuba turi abakene. Ibinoro bagume bazexploite, bakubwire ngo intoro ni icyaha, ariko iyo bahe bazitwara bari bazi ibyo zikora. Ibyo rero none nari mvuze ngo tugomba gukora. Cyo cya kane, priorité ya kane ni la vie de l'église, ni itorero, ikanisa, itorero. Havuye bijya nari mvuze ibi byo kuvuga ngo Imana, umuryango, gukora. Ikindi kiza ni itorero. Narizi ngo itorero none ryo kurikirana n'Imana.
oya ntabwo tubisize inyuma ariko icyo nari nshatse kuvuga itorero nurijamo udakunda umuryango uzoba uyobye titwokwemera hano mu rugo njewe n'abana ngo tukwemere kuza usenga ariko hari ibindi bintu uza wishyana tiwoja ku ikanisa cyangwa ku ikorari mbese waruvuze ngo utasize uteguye sinoja hariya ku ikanisa ngo nkore ibitangaza ariko hano ntabyo uzi ukora uba itorero rikomeye ubundi ntabwo ari iriya rya dimanche hariya iriya adresse itorero ubundi ni imitima yacu itorero ni mu miryango yacu ibyo niryo teore ni naryo rikomeye ubundi imiryango niyo itanga abakristo beza ntabwo ikanisa ariryo ritanga imiryango myiza ariko imiryango niyo itanga abakristo beza tuzubaka itorero tuzogura parcelle gute tuzogura ibikoresho gute ari amasima miziko aho tuzotera imbere gute abakozi b'Imana bazabaho gute mu gihe tudakora twese niduhurira hariya gusa tukaba bo gusenga kurabona ko iryo kanisa Imana se nizova mu ijuru ngo ikibanza ikigure icubake nuko dukwiriye kuba dukora bwa buryo bwacu rero bijya Imana yaduhaye dutange amaturo y'amashimwe dutange ibigira 10 n'ibindi ziriya sadaka inyubako n'ibindi ibyo bizokogwa n'abantu bakoze wakunze Imana erega Imana ni kuri iyo ifite n'iryo torero ryose yariye ariko ndavugira adresse runaka aho musengera aho mubarizwa ivyo biza ari uko twamaze gukora bike Imana imiryango imirimo ico gihe rero baba Kristo bose bari mu miryango bakora imirimo itandukanye tuzohuriza imbaraga zacu hariya tugire itorero ryiza tugira abakristo beza tugira abakristo batagikangwa n'ifaranga batushukishwa ifaranga hari abana benshi bana b'abakobwa cyangwa b'abahungu cyangwa n'abadamu cyangwa n'abagabo bari gucumura bari kuva mu gakiza kubera ko ari abakene ico gihe rero kugira ngo tugire amatorero meza ni mu miryango biva nta rugo rw'umugabo n'umugore baraye bagwanye nibarangiza hariya bose ngo nibarangiza dimanche kugira zavuga ngo zirara zishanga mu gatondo zikazima mwagwanye nijoro abana bababonye muhaye mu Rwanda muraja hariya hari ibintu bimwe wenda si byiza ko abantu bose babivuga ariko mugabo umwe yigeze ngo kuvuga basengeye mukuru wiwe ku bupasiteri warabwiye ati se ninde wabwiye ngo musengere umugabo mutabanje ngo muze kumvasa muzi ibikorwa byiwe murumuna wiwe basengeye mukuru wiwe ati mwamusengeye bite mutabanje kumvasa buriya abapasiteri bazoza baje gusengera abantu baza bahera mu miryango babaza umuryango umuntu ababaniye gute uyu mugabo wawe mada namwe abantu uyu mugabo twomuha inshingano mu ikanisa arazimerita mubanye gute ni umupasiteri mwanyu ko mwanyu ni gute tumusengere mu nzu mwemere muvuge ati musengere cyangwa muvuge ati mumureke nimumureke imirimo yiwe ni mibi ndi yohabwa inshingano niba aja kukugira kinamamu kuri departement y'abadamu ari twebwe babaza ngibyo kadusoreza urakoze cyane aya masomo y'uyu munsi abaye meza cyane turashimye kubw'iki kiganiro duhaye n'ubundi n'ubutaha tuzokwiyambaza kugira ngo n'ubundi wongere kandi utubwire nta kibazo murakoze namwe ibyo ni ibyo abantu babyumve neza bamenyere priorite bumve ko imiryango yacu yari myiza izitanga amatorero meza nicyo gituma imbaraga ntuzishore
dukunda imana, dukunda dukunda imana imiryango, dukunda dukore, imiryango tuzogira amatorero meza. ego Ariko ivyo nibiza inyuma iriya nta bihari, tukavuga ngo itorero, nta torero ryoba ry'umuntu udakunda imana, udakunda umuryango, udakora, iryo torero ryoshingira kuki? ryoshingira kuki? Nimukenera ni birebire, ariko Ego. reka tube dusamarayizinze urakoze cane ubwo noneho n'ubutaha tuzongera kandi tugaruke.